Barang-barang kami dicuri. Barang kami dicuri. Please. Barangku. Barangku, Pak. Barangku. Barangku dicuri. Barangku dicuri. Ya. Ini ya. Barang kami dicuri. Barang kami dicuri. Enggak. Nyuruh keluar barang dicuri. Ya. Mesin lampu, mesin listrik genset. Genset dicuri. Bilang baju curinya. Pulangkan barang-barang kami, suruh dipulangkan. Suruh dipulangkan barang-barang kami. Mau aman. Barang-barang kami mau aman atau tidak? Barang kami dimasukkan. Barang kami jangan diambil. Ya. Mesin listrik.